Валентина Михайловна дараба ровна катабы теплицаға хадергар түбестимде. Дараба үтө киһеннен. Кайы бу үнәгин отой помидорын сүрдә калбе кабитти бу. Бихи боллагына бу терген устуга устахар жабыт. Аха, терген дем бу ата кахайкалар биле огуроттарын, тугу үннәрелләрин, сибеккилерин көрө истахар жабыт. Оны бу әйгиттен карадык бу огуроттун сибеккилерин туһунан тергенин туһунан биләре көрәре келдибит. Бу калбыттар, оны күчүлүлдер, сакканерелдерин, баалдар истейтиндер, атуҗа. Бу кабачок каннык сордун үннәрәгәне. Сорду олорду бутум, арахыттан бейин. Тоқтан бу мағамнар ем баалды. Онна манны. Yok bildiga baal, onna makarangan. Валентина Михайловна бу чөй багайы тохта биккен жолук тулган багайы клумба. Отой маñoğна биккенде. Андан боллагына өрө көтөгөн берере биккетти. Ати холдан албыттерете. Онна ите катан калбыттарын ите тогутан ла хататы бүткөр я хатабытым да кый батагым на кытанык байбит. Ырастан берере биккен. Итине хылайны гырасты жаккана. Валентина Михайловна онда бу кортоска бага олордогун ди. Бу кортоскаган боллагына эти холбуры көрдөкпүнө боллагына сибекке тагаяк бай курдук ти. Ан сибеккетин тонугун да хороктор онны каналлары. Офтана баппын ити бейте түһөрдүлү турар. Быйыл кортоскан бар техи сибеккилер. Валентина Михайловна бу эн сибеккени олордоргун эме наха сөбүлүрө биккин, жекте керечан сибеккилер үнен тураллар. Астран уже бу туктабытчы. Тыллан уже Астралар болған. мен хендер Москолага үйрен улааттан үйренектериттен олордобун хылайы би учуталларга хибекки белектибит олихин 1 сентября. Блин, хибекки атыла харың хына тебет. Аннук. Олихин тибем олорда хатамын мантыбын бил үлүбетин денен карая хатаанды эрей көрөчүбүнө. Быйыл олум бүтеги хыла онон. Эбе тибеккиленен ем барык бытыннады. Онна быйыл коютук флоксус бытым урут агая ыхретип. Тора быйыл охоба үйүннеди. Бу үчүгөй багай сибеккиди. Бу флокстен болар. Тара сөңүттен олорду бутум. Мағамда бар, розовайдыр. Аммере баал болуктактыр. Бу баллары бизде маганын онна розовайым. Наха үчүгөй жүһүннэхтерди нежный багай. Бу уже хеп болан үйрүлүлү туттукка.